Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu ni eyumiritie na kuga ati gutire mbeca cia muingi ciurite na no eguthie na mbere na kuruta wira ate kuhuthira wabici iria igoti rirathanire ndakahuthire, akiuga ati wira muingi wa gavana ni uria urutagirwo nja wa wabici na uguo to nginya ingire wabici niguo arutire muingi wira. Akiaria hindi ya guthurima tabarira iria irathie na mbere kaunti-ini ino imwe ari mathibitari na mathoko, Waititu augite ati watho ni utaririe wega uria giti kia gavana kiagiriirwo ni kuiyukio na uguo hatire mundu kana uteti ukuhota gwikira mundu ungi arugamirire giti giake. Kazi mingi ambaye gavana anafanya haiko kwa ofisi ndani. Kazi mingi ya gavana ni kuenda katika mashinani pahali kazi inafanyiwa wananchi. Ihinda-ini ororeu ni amenereirie munyinyi wake James Nyoro ni kireugite ati ni kuhanyuka kuoya giti kiu, akiuga ati watho wa Kenya ni utaririe uria giti kia gavana kiyukagio riria gavana akua kana arutwo giti-ini. Mtu anaweza fanya mkutano vile anataka, mtu anaweza fanya nini, lakini kiti ya gavana ndio imeelezewa kazi yake. Ningi augite ati ni guteithia amwe aria mararia runa kithero, akiuga ni ekwirutira kurihira aria mari na faini cia the wa 10,000 na aria maremetwo kuriha. Wengine wamekuliwa na chawa, wengine wamekuliwa na kunguni pale, na mimi ndasema Mungu alinipeleka pale ndio nione vijana yangu. Waititu athiete na mbere na kuga ati gutire kindu gikumugiria kuruta wira wake, akiuga ati ona mucemanio wa maminista kumeta nja wa wabici kwa kimenereria mucemanio uria uretanitwo ni munyinyi wake. Nimeshawaambia watengeneze agenda ile next week, siku moja mimi nitafanya mkutano, bado nina confirm. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.